namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Hayi ta vuya man. Channel ya namuntlha of course ha vuya kambe ka case ya Gagash ya ti 24 ta August. Part 1 already yi kona la ku hlayiwa ku side ra hala ka Ngamahala, and then this other one yi ta tlhe yi focus ngopfu nyana ku hi hala ka side ra Gagash hala. Hey, hi ngo twa timhaka ta xibamu le ka dealership loko se va tlhelela mali ya Mercedes Benz G63. So I don't know ku hey vumbhoni byi ri yini lana ku hi thobejana la as mi swi tiva ku hayi focus ka Xitsonga hi ngo mi swi tivaka. English yi ta nghena dende na spedi nyana but hi lango Xitsonga. Sure. Oh, by the way, our associate is Vutivi Maluleke from SABC. It's a journalist from SABC. Hankeza swinene. Sure. This is a recalling case number F4730 of 26 in possession of Mhihluwa wo sungula na wavumbirhi va vi va ya leka Mercedes Benz va fika va endla yona madzolonga kumbe rito leri a nga ri tirhisaka Havoc. Se va ku yona Havoc i ncini rito rona rero hi hlamusele vona kahle. Se a ngo hi leswi mina ni nga byeriwaka na mina hi munhu loyi a nga luma ndleve ku va ni byela ku ri va vi va endla ku va na yona Havoc, and then a hlamusela mhaka ya ku vanhu lava mi ngo a va chaviseta hi xibamu xexo i vanhu lava mi nga ku i timbhoni na eka nandzu lowuwani a ku a na ntiyiso wa swona sweswo hi mhaka ku vanhu valavo hi ku swilo swa khalenyana mi nga kuma ku na vanhu valavo a va ha tirhi kona kwalaya eka dealership liya va kha va chavela vutomi bya vona. And then a ku hi loko bona va kha va lava mali ya vona andzhaku mi ta swi hleketa ku ri nandzu a wu nga si pfuriwa. My worship. Yes. Loko swi nga endlakala loko muhehliwa wa vumbirhi o tshuka o chuchiwa hi bail a nga veka vutomi bya vaakatiko enghozini na ku endla milandzu yin'wana. Please elaborate. And then a ri sa mathomo ke taba ya gore yena a ku xo sungula eku loko a za a hetelela a ti vona yi kwele a ku xavisiwaka kona timovha a ya a khomina xo xibamu swi vula ku vutomi bya vanhu lavaya byi le nghozini. Where is accused number 2 employed? And then guess what? museksi wa vavedi u bereka kae jwale kang. Then a ku i phorisa ra le eTshwane kwele ka Metropolis 1, and then ku ya hi vulavisisi bya mina le ntirhweni wa yena va ni byele ku u hava xibamu xin'wana handle ka lexi xa ntirho. And then a ku loko ri muhehliwa wo sungula wa vumbirhi loko hi ta hi nhundzu leyi a nga na yona hi nga hi swi voni kwele ka valava ka mhaka leyi ya vuhangalasi bya timhaka hi nga yona social media a ku swi komba ku u na tiyindlu a le Mpopo ni hleketa ku le Giyani u famba hi movha va nge yona V-Class na tona tiyindlu tona teto. If the accused, that is accused number 2, released on bail, will he destroy or conceal evidence? Is there such a likelihood? Should he be released? Money. And then akula hi vulavula hi munhu loyi a tirhelaka kumbe a ri nga munhu loyi a tirhelaka nawu loyi a nga kotaka ku fikelela swilo swo tala timali na swona. Proceed. He can do anything to make sure that this investigation doesn't proceed. And then a nga endla swin'wana na swin'wana ku sivela ku ri vulavisisi byi nga yi mahlweni. Yeah. And then a hlamusela timhaka ta ku vumbirhi lebyi bya vona a vo va na nhundzu leyo ka yi nga tlakuleki nga le mavitweni a vona leyi nhundzu ya kona leswo swi nga endlaka ku vona loko va lava ku huma handle ka
tiko leri ra hina ra South Africa va nga ha no famba from doing that before. And then ivi ako mina a ni na nkingha na ku swi nga endleka ho hi ku he i munhu loyi a nga faneriwa ku ri a chuchiwa hi yona bail yi tlhe yi veka na swipimelo sweswo, kambe a ni tshembi ku swipimelo sweswo u ta swi landzela hi mhaka ku i ncini lexi nga n'wi sindzisa ku ri a swi landzela kumbe a swi endla le masungulweni. For you to be questioned, perhaps let's reserve that for argument at a later stage. We'll deal with it in argument. Thank you. Se napile Gqwetha ri vi ri vutisa xivutiso ri vutisa phorisa ku wena phorisa u na vutivi loko swi ta ka timhaka ta le bank ngopfungopfu loko swi ta ka sweswiya swo xava movha ku ri munhu ku ri a pfumeleriwa ku fanele ku va ku endliwi yini ivi a ngo mina a ni na vutivi bya timhaka teto va ku exikolweni u fiki kwihi a ku no va na yena national diploma in policing, se va hlamusela timhaka ta ku wena u na diploma in policing a wu tivi nchumu hi timhaka ta bank kambe u ri muhehliwa wa vumbirhi na luya un'wana a nga ri ku kona va nge swi koti ku fikelela ku hakelela xitolmente lexi wena u nga xi hlamusela. Loko a ku na ha hlamula va vuchuchisi va tlakuka va ku hayi loko sweswi ta kwalano hina hi kombela ku alana na xivutiso xexo hi mhaka ku munhu loyiwani u te hi yena phorisa u khomi vumbhoni byo tikomba ku ri swa vuphorisa u swi heli xikolweni. Se loko hi ta ka timhaka ta tibanki na yini a hi munhu loyi mi nga n'wi vutisaka swo sweswo, loko hu vona yena yi tihlamulela laha yi hlamulaka lava vambirhi kumbe hi hlamula lava vambirhi yi ku loko hi ta hi mhaka yona yaleyo u hi mpela munhu loyiwani hi ta vula hi ku yena u vule ku hi yena phorisa la leswi u swi heli xikolweni leswaku phorisa ene lexi a nga xi vulavula xin'wanyana xi nga endla ku a vulavula timhaka ta ku va nge swi koti ku fikelela xitolmente xona xexo i mhaka ku loko hi ta languta affidavit ya yena muhehliwa wa vumbirhi u tsale ku yena u kuma 30,000 kwalaya ku eka vuma 30,000 se stolmente ku ya hi phorisa ri ku i vuma 46. So swi nga va swi nga ri swilo leswi nga endla ku phorisa ri ku a nge fikeleli kumbe a nge swi koti ku nga hakela mali yona yaleyo. Se loko a ku ni yisa mahlweni a ku na hlamusela a ku Gqwetha a ku mina a no kumbexani mi nga kuma ku munhu loyiwani i phorisa kambe na swale mabangi u swi heri xikolweni, so a no lava ku tiva kwalano ntsena a ni nga ri yini ivi se huwe ku hayi a hi swi tshikisi sweswo hi ku se hi ta fika kule hi ku na wena ni sure ku ri vutivi loko swi ta ka timhaka ta tibangi a wu na byona, se wo yisa mahlweni u vutisa swivutiso swin'wana. Accused remains stand-up. And unfortunately, we have reached the end of time for today, and therefore this matter has to be postponed to a further date. Both the state and the defense counsel have agreed that this matter will be postponed to tomorrow, the 25th of August 2026, for further hearing of the bail application. Both of you will be in custody. Baku vahehliwa vumbirhi bya n'wina mi ta swi vona ku hi lwana nandzu lowuwani kusuka nampundzu ku fika sweswiwani se hi fiki makumu nkarhi luya wu hi te swirhendze, se mi ta vuya mi to ku yisa mahlweni na ku yingisela xikombelo xa n'wina xa bail. Mi ta pa mi tshami xitokisini I can see. Is that the role? Your Worship, that is the role. Safe to say that the state still has two witnesses to lead. Yes, and they be available to. Correct, so Your Worship, they were even available today, but with the inflection of time, we could not reach to them. Should they be warned, or you will arrange with them to be in? I'll arrange to them to be available. Thank you. The said witnesses will be available. Namaste. Sábado.
Enough of that.